voin hi August ninga ni nia in zawa in du sangna chipai kan hlana chau tuntruma hian Myanmar buaina thuthar kan lu chilenga khovel chanchin thar ngai nom le beng ver zual then khatte kan thlir ho bokang Chin politician lunjinga hriat hlo tak zomi Congress for Democracy Party Chin sian thang chu July ni somthum pakhat khan kalimia wa boral sangkha zakwa somkwa in thlan le sa ni sompanga in thlan puya tidim township patanga People Parliament member atana thlantin Chin sian thang hi atilama COVID-19 positive fania athat chwale deuh nuwa COVID wang thawin cho e tha theilo le chaklovin aboral zuitak thu zomi Congress for Democracy Party Secretary Pu Jin Kamlian chuan soi Pu Chin sian thang hi sangkha zakwa somruk pakhata University Zirlai ani lain Sun State Town gi khopuya Federal chungchang soihona conference a Chin ayo in atela chutatang chuan politics lama ain mang zui chhota zel ani sangkha zakwa somkua thu neina latu sipai in thlan abu sai khan zomi National Congress ZNC party atangin tidim township a Parliament member a thlantlin ania sipai in thu neina an hne chu lo awangin CRPP tiako committee representing the people parliament a atelve a sani sompanga in thlana po khan tidim township people parliament member atana thlantin le ani sani somni in thlan puya chuan in candidate tolo ma se party chairman nina achel reng thowa Chin sian thang ni sangkha zakwa somthum pariat April ni rukhan Chin State tidim township jampi khwa pianga a thi hian kumsom riat mi ani thali chungin Chinland National Defence Force CNDF le Burma sipai in kana voi riat zet achuaka Burma sipai zat chuang an tha ba ka hian hiam somli an om thu falam CNDF in antalang Burma sipai thi jinga hian an ho tu te po an tel CNDF lama hian ramle namtan mi pariatin nunna an hlan ti antalang bok thali chung in kana hian falam chung chau ni lovin kalei huam chung tharsi tanbu ate in kana thlenga Burma sipai hi mi za chuang an that ti CNDF chuan an soi Karen National Union KNU Control Area Mukio Paphun District ka Brigade 5 le Military Council sipai te July thachunga in kana sipai lama second major talin sipai somrupanga an thi to thu KNU Brigade thlatin thu chuan asoi July ni khatatanga ni somthum pakhat inka chungin KNU Control Area Mukio District a om Karen National Liberation Army Brigade 5 le Military Council sipai te in kaza thi voiza somthum pathum zat ni in Military Council sipai lama somruk panga an thia za pakhat an hliam ti in thu chu siamin an talang Karen National Union Brigade sompanga control area chunga Military Council sipai ten an ramlak tuma ni tin operation an nei thina wangin KNU sipai KNLA ten nen an inkap thina July thachunga in kana Karen National Liberation Army KNLA Brigade 5 lama mi pathum an hliama tual chung mi pakhat thi in pali an hliam bok ti hriatani chuba ka sipai fir fiak lamin tual chung mi te chena in panga an hal che saka kho chung lama lai pui an ka wangin chena in pakhat an ka fu bok ti KNU thu chuan soi mei thachung khan in kana voiza somkwa pathum athenga Military Council sipai za somni pariatan thia June thachung po khan voiza ni somnga palizet inkapin Military Council sipai za songa poruk an lo thi to bok ani Kaya State Kareni National Defence Force report in atalan danin nimin lam khan sual sipai te trumli an kapa Kareni Public Defence Force lamin Burma sipai motor pathum an hal saka Burma sipai som pakhat thi in midang somni an hliam Burma sipai motor pathum te hi loiko atangin
Bolakhe Township Bul Nanphe Village so Township a tlanin Bolakhe Township Nanphe Village Faruso Township a te an kanu in chuma da sompat khan an hal sak ani Burma sipai liam tlan che ho hian Nanphe Village putar kum somsari mi ina lutin kutan tlaka poisa le phone te an lak sak nu an thlan chezui zelani KNDF in an talan dan chuan South Sun State Pikon khopui City Hall a Burma sipai in bom an ti puan lama police pani an thi ni an talanga KNDF Karenni National Defence Force chuan thu chu siamin Burma sipai loiko dimoso fuso Bolakhe Pasau Township lama omte zui tu le Karenni Army KA le KNDF ten beile turin an pan ngal thu an talanga mi puite inveng thatu le film khur turin an hria tir ngal bok National Unity Government Sarkar chuan D-Day apuan atanga tharei lo te chungin Military Council te hi anuai bo vek don ni in Revolution atel People Defence Force PDF te chuan an soi tun din hmuna chuan mi puite hi an omna tangin ral thuam an thei ang kengin an ma chon zela National Unity Government NUG point a thei angin a pui bok sipai te do turin an in ring renga ram chunga NUG ten sipai ma chon hun tur hi thu chua siam ri lo ma se tharei lo te a do le turin ma an la thuai don ti an soi Asian Ram Foreign Affairs Minister te chuan Myanmar ram atan Asian Special palai tur hi an ruat fel lo wangin kumin April thani somni palia Asian Special Summit an nei chuma an thil rel tuk tak Myanmar tual chung buaina thleng mek ti re anei theina tura thupui panga chhop chua 5-point consensus te chu ma an la da tak theilowa chungjianga chuan sipai tharum thona ti top le democracy lam tuang zoa lung oilo na lan tir tu te in biangna an nei theina tura mala tur Special Envoy ruat te atelani Asian Foreign Minister te chuan Myanmar rambik atana palai bik Special Envoy ruat chungchangi thlathum lai an soi hoin an du zong an lo rotlom toa member ram tamjok chuan Brunei Second Foreign Minister Darussalam Everyone Usov chu Asian Special Envoy to Myanmar atan an thlang hloma Myanmar Military Council lam ho tu te thuthlukna pompuina an ngaria wangin an laruat lo mai ani Indonesia Foreign Minister le Malaysia Senior Ambassador lo ni to Razali Ismail te po rotna omboka chuti lai chuan Thailand Foreign Affairs Deputy Minister Lui Wiresak Futa khul chu Myanmar sipai ho tu lamin an du deuh hleka ma se rotna thar omo wangin malak thei ani talowa August ni khata Prime Minister a invuat chop Myanmar sipai lal berin Myanmar mi puite hena athu soina apo Asian Special Envoy chungchang po atelani ni August khan Asian Foreign Minister meeting chuan lungrual takin Asian Special Envoy to Myanmar atan Second Foreign Minister Brunei Mr Darussalam Everyone Usov chuan thlangta ani hi zun thlatir khan Myanmar ram ko pui nei pitoa ajinto in sipai council sarkar ho tu pa nen alo inkom toa State Administrative Council in adin Union Election Commission ho tu te Rehabilitation Minister tenen po alo imhoto ani Civilian angalan tum self-style Prime Minister min ang hlayan alo du sakem Thailand Deputy Foreign Minister Lui chu Special Envoy turin atling talawa enting takni zelang mo Afghanistan sipai le Taliban fir fiak te in beina Helmand Province ko pui laskar ge a civil mi somli an thi Afghanistan sipai te chuan he ko puya cheng te chu an thei angaranga ko pui chu san turin an chiat tir Afghanistan atanga US le nei to sipai te lak chu ani nu Taliban fir fiak te an ram chu mun rang an chel huar chole hle a thingtlang mun tamjok chu an thunun an huaya an da to ani thingtlang lama tangin province ko pui te lak to min ma an la chole mek bok 215 Maiwan Afghan Army Corps Commander General Sami Saidat chuan mi nuai ni vel chena laskar ga khopuya Taliban fir fiak te laka bei pui an thlak theina turin khopuya cheng ta chu
a thei anga ranga mun dang pan turin ati in chen na chua san chu thil har sa tak ani don ti ka hria kan tan po thil har sa ni ma se ni rei vak lo in omson angai po in min lo hre thiam ri ro u ti in Taliban ta chu an omna hmuna pianga kan bei dona theitopin kan bei zel don Taliban firfiak nuna pakhat po kan zawalawang thu nei tu te chuan firfiak pol hian khopui chunga radio le TV station engemaw zat an la to ti so in Taliban thlop tu channel Islam program chhuah thin chau chu na tho an phal sakani Taliban te hian Afghanistan ram thunun tumin hma an la zela chimlama an chakna hmun thin Kandahar polak le tumin an bei mek khotlang ram a om hirat khopuya po sipai te nen an in bei ngor le hle to bok Taliban firfiak ta chuan tholin hi zan khan Kabul acting defense minister Simila Khan Muhammadi chena in an beya hepoi khoina thlenlai hian minister hi ina om lo hlau ani official te chuan minister chena in beitu te hi firfiak pali ni in security force ten beile tin dar ka nga vel ani kanua firfiak te hian an ka plum vek ani ti interior ministry tu pawng tu Mirwais Stanek zai chuan a soi minister chung te po hmun himlama hruai ngal an nei thua soi bok nimin khan Taliban tu pawng tu Zabihullah Mujahid chuan poi khoina hi an pol te ni thu soin Afghan sipai ten province ranga an pol laka beipui an thlaka wanga phuba an lakna ani ti soin sipai te beipui thlakna wang hian civil mi tam tak an thi baka munanga tlan chiat ngai te an omani ati Nigeria school no pang somriat borvel rutu te chuan no pang tlan chuana tan pakhata naira makradoi kha zel an phu tin soi heng zirlai no pang te hi thaliam ta khan Nigeria malam Kaduna khua Bethel Baptist High School atanga ru bowania nikum December nuwa Nigeria ma thanglam biala school no pang arwala ru bo ani tum somna ani no bang ru bo te chu ani theina tan Reverend Ite Joseph Hayap chuan palai na athoka ru bo an ni atanga ni ni na anjinga somni paria chu chuania July thla khan midang somni paria chua le an ni to ma se mi somriat pakhat te chu rubo tu te hian an la hreng ani Nigeria thu nei tu te chuan suam hmang te hian tlan na sum an du wangin in ru bo na thleng thin ni an soi Nigeria malama school te hi suam hmang te hian an bitum fowa hetinga zirlai no pang arwala ru bo thin hi Boko Haram helpol te chuan an ching chuak masabera anua Islamic State West Africa province ten chingin criminal gang hrang ten an ching chho vele ani Mizo nula la Remsiami martelna India meichi hockey team chu Argentina laka 2-1 an chak zo talawa Tokyo Olympic 2020 nei laya India hian final lu zo lo ma se Great Britain and bronze medal match an khel yang nilai ni tlai semi final in khel mu nom taka world number 9 nilai India hian Gurjit Kaur mangin goal nei ma sama se world number 2 Argentina lamin Maria Barunueva i goal ni mangin an chang let August ni rukzir top ni singa hian India hian Britain and bronze medal anin chuanga tlai lama Netherlands le Argentina ten gold medal anin chu vele thung don Remsiami te team tan Olympic medal latu chuan match khat chak alangai semi final hmunom taka khan India lamin penalty corner an hmu masak bera an khung hala minute ni naleka defender Gurjit Kaur chuan keeper le defender in kara tak thailu tin India ma athoi puya an match masalam ain goal ma an da siam don in alang team chale ball thiam Argentina lamin ball changtam ma se goal ma an che fu theilowa group match stop lama khel fu laklo India tlar nung an in rem pui traviau quarter nina Argentina lamin na takin an nor ngala penalty corner ma sa jok chhur tangkai theilo ma se avoi nina Bario Niva in akhunga adang turat lan chuak Remsiamin hun anei talo cholok man nuwa Argentine lam an la oma ton siat nei tra Baronova bokin penalty corner atangin akhung le goal lu dana India hian fall oma an ngaya
video assistant referee VAR manga endik ani nuwa ero an pom scholarship nula Remsiami huai sen takin an khingpui goal lama ball ala lut ngama free hit ta hlo chuak bok ball kal zela siami hian angul jing taka remchang huma se goal a ball a thai chu goal zone a kal lo hlau ani January thla khan India hian Olympic inbua sainan Argentina hi an jin chila an senior team baka B team le U team tenen mat sarin khel South America ram laka hian India hian chakni mel an mulo ani coach George Maris ni an khingpui team thatji a rachianga amai ro chu a hlau du bik thak lo inveng tak chungin an norngam Australia ma chon tu mangin inven reng thei ero ni lo goal ni an chua nuwa norlet viau ma se a har sa to tlat maya Tenzol hockey training center atanga injir chuak Remsiamin captain Rani Rampal tana a ball pek ana hreta hun top dona forward na vin kaw ri khung tu chu kiparin alo dan sak bok Haryana nula ka rian ama veng tu defender kara ball a vapor mana ball a vuak don hian ama veng tu defender chu a fall ni na lang VAR manga enon ani nuairo India hi an be se yang penalty corner pek ani lowa hun atop zui ta ni zir top ni zinga Britain nena bronze medal in khel tur hi a hmunom dona Mizo nula in medal ron hon ngei turin du sakna Mizoram zonal chuan kan hlan ani Mizo Remsiami te Olympica tel kan nei chho ve neu to na a tun thlengin kan Mizo Remsiami ten Olympic medal an la ron hon theilowa tun tuma hian Mizo ten Olympic medal hon theina tur kol theina tur remchang tak mai kan neya nula Remsiami hian Olympic medal hi a ron hon theng emle Olympic medal ron hon ngei turin Mizo mipui ten kan du sakna sang ber kan hlan ani ole viewer ta hnen angen na hanjep ve leila kan channel la subscribe lo te khan subscribe ti ka metin chumi nuwa notification bell kha in met lenga ola inda don ya